Bokhutlo jwa paka ya ketsaetsego. Seno ke ka tsela eo moithuti wa dingwaga di le 12 a tlhalosang paka ya gagwe ya thuto ya sekolo se segolwane ka yona. A re o ne a patelesega go emisa dithuto tsa gagwe dingwaga di le 2 ka ntlha ya kgatelelo e sa feleng. Moithuti yo leina la gagwe le sa senolweng ka ntlha ya poifo ya go tlhotlhololwa ga batho ba ba nang le bolwetse jwa kgatelelo ya maikutlo a re go emela dipholo tsa gagwe tsa grade 12 go mmeile mo kgatelelong. For me, I would say it was school itself other than my other problems. So I was like, the pressure is too much because now everyone is looking at me since I'm now in grade 12. Clark wa dingwaga di le 18 a re go leta go mo tsenya tsebetsebe thata. Clark a re wa tlhobaela le mororo ba lelapa la gagwe ba mo emenokeng. After we finished writing our exams, I started having nightmares about me failing my exams. So that put me in a state of where I just wake up in the morning and then I'd do my chores and then I go back to sleep. Ngaka ya malwetse a tlhaloganyo Masireko Matoma a re go na le bao ba fetedisiwang kwa go ena go bona kalafi mo pakeng eno ya ngwaga. Should it happen that you don't make it, you don't pass your matric, have hope. This is not the end of it. Remember that you are not your grades. As much as they are important, they are not as important as you are. Gabagare batsadi le bona ba rotloediwa gore ba seke ba tsenya bana mo kgatelelong le gore ba ba eme nokeng. Motlhokomedi wa ga Clark a re o mo gakolotse gore a thuse baagi go tila go nagana thata. It's really a very stressful period that we are waiting on the results, and to keep the children positive you need to keep them active. Tonakgolo ya thuto ya motheo Motshekga o tla itsise dipholo ka Firikgong a le 19.